ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Idi nagpaspasyar dakulas ken ama bubod. Tampok itangal daw iti pannakigasangga sa timurtal a hero. Dito'y drama tayo. Alipugpug! Nagdakkel to'y balay dakulas. Ngem dodwa tamat nga agnana ed. Adu tayo apong. Di mo lang makita dagiti kabalay ta. Anya? Wen, adu tayo. Saan ka mawawatan? Asino kumadag iti kadwata takunam nga ado tayo? Adu tinabiyag akadwata dito'y apong. Kas kumakadagiti kuton. Dagiti alutiit. Dagiti marabutit. Dagiti kulibangbang di taro bayan. Karaman ditan dagiti kuryat. Kas kada kulalanti. Adu tinakasurot dito'y akulalanti apong. Huh? Si kamot apok. Rabakin nakpaymat. Agpay so ti ibagbagak apong. Muwan. Kapada ta-tao ti kunak. Awan kabalay ta-tao. Adu ti tao nga awan pag naedanda. Isu at tulungan ta ida apong. Kano ti panagsubli tayo di bantay tirad-tirad. Saan tan nga agsubli ijay apong? Anya? Wen. Pudno. Adu ti nakadulin ijay agamang. Nalawag ang nakita ta a pinanawan ta ijay. Wan nga rod. Hamangan no dakes pa'y ti panggap ti tao. Makadiscover iti nabati ijay. Awanan dagiti nakita ta idi apong. Anya? Wen. Awan ijayin dagiti gamang. Anayon ti naipalubos nga inala ta. Sino ngay tinangala? Di yung damagan pa'y. Ay, apong. Agpasyar ta. Sa dino? Mapantaa ka dagiti lugar asaan mo pa'y anadanon. Nagsaya atin. Mapasyar ko dagiti lugar ajak pa'y nakit kita. Sakbay man lang nga ipolang ko ti biyag ko iti namarswa. Wen apong. Ngam, kasapulan amaturog ka. Iso amaturog kan apong. Kalukwan sa matimbagan Nicolas. Maturog ka no, tay pasyar nak. Loko Nicolas. Kasano nga ron makitak ti panang ipasyar na kanyak no paturogan nakmat. Kintuturogak. Tapno maamwak no anya ti aramiden na. Ay umay lakit din Nicolas dito'y kwarto. Manggag ko ti arimpadak na. Agin tuturogak. Kat paliiwag ti aramiden na. Nakakidama kon. Tiyan mo na. Ay nakaturog akon. Agin tuturogak lang. Di ka umibot iti tanggad ko. Uraan niya pa'y ti pakakigtutam ang makitam, apong bubot. Ikayat kat mumot iti hosto dagiti sakam iti sikat ko. Ay sos! Ay sos sa talaga! Kasla talakali nga da iti tangatang! At na masabat ta panganti ka naway. Ay po, nagmayagan ti ornos da. Ay ipapanangay da kita. Mapanday iti na ipaltiing kadakwada. Naayan tinalabon amakanda. Ay, kasta! Ay nagadoda! Panganda kita. Kasta na kita nabiyag. At dating puyog da. Saan da akas kadagiti tao? Nakalabas dan. Ni! Mababata matan, Agilos. Papanan tamatan. Mabatugan tan ti bulkan mayon. Ha? Kaya't mo ka di makita ti wangawangan ti bulkan? Ay. Saan? Delikado. Mabuteng ka? Ay, amangan no makaibatak. No makabatog tan iti ngatuan ti bulkan. Saanan? Awan matatao ditoy. Ngam adot idingwa na makita. Nalabit ako kwa tibak ng ataw da ito'y alugar. Nagbakwit na nga ta. Gapo ta na ibalaka den ting kapilitan nga ipapanaw ti amin nga agindag ditoy. Gapo iti panagayos ti bumagbaggang apitak, manipod iti bulkan. Ay, hasta gayam.
Apay nga ron anak disota ditoy. Kasanon, no saan ta ka mapadaanan ti panagayos, ti bumagbagang api ita. Awan ka di ti panagtalek mo kanyak, Apong? Ha? Ay, awan. Ha? Huwag gayam. Naipadamag ti kadalat ta dagiti tao, asaan nga agtungtungpal itibilin. Iso asaan ta pumanaw ditoy. Agsawar takit di. Anya? Kitaan ta no adda kit di mat saan ang nagbakwit. No adda makita ta. Pilitan ta nga agbakwit miten. No di na kayat ti matay. At agsasaw di tao nagtibalay. Anak diding ititinigtid. Sino da nga ta? Sigurado ada kitay sulpang dagita. Adi da kayat agbakwit. Umay ka. Bagaan ta ida. Di mo tagibasiran ti kabaala kanton. Kabaala kapad swan ti bulog. Tapnam mom. Ha? Alawan, mamati akon. Iso abatang mga ukudan ti talo ano, ha? Una! Sika ngamin. Awan pa nagtalak mo iti kabalak. Alawan, mamati akon. Nulakit di. Tama ilibas tayo dagiti target tayo nga ilibas. Iti rancho ti kurakot a politiko dito lugar tayo. Ha? Unya da jay! Asino ka na kay? Hayo, Ben! Umayan ti panumpalan ti lobo! Ispalan nyo dagiti bagbagyo! Agkaba wala kay! Nyo to yapo nyo! Nauray ti pagarupan nyo! Kat agkabawan! Oh, Ti urayan ni pataya mangkauik kada kayo! Hoy! Sigala kay tirumbang nga pumanawan ditoy. Saan ka makataray no umayan ti bumagbag kang apitak? Manipot iti bulkan. Ala! Baka mo kayo no di kay dumngag! di ka ginlalaing si kalakay! Ala, pumanaw kan! Ano kan? Suruta mo dagitay nagbakwit alumugar ditoy! Awan na mati kanyak, agilos. Dagi jaydan. Inukod dan dagi tinuang. Ken oray dagi jay baka. Una yun ti tao. Agpangpang talangaro din ni patay. Di da pay lagpanunot iti nasayaat. Dagi ti kadi kasta aklase ti tao. Tiga po nang may ta ditoy. Karaman day tayo ti panagpasyarta, Apong. Ala, suruten ta ida. Ha? Anya ti aramidam? Ikan ta ida iti pagnakmanda. Nagkaritan da kita. Hoy! Aglisi kayo dita pagnan mi. Nutiyo kaya at dayang gusan da kayo dagiti ukod mi ano ang kanbaka. Hoy! Siguraduan nyo akabalan nyo ang ginaganan ti panagtaray ng kabaka. Kas kadanwang. Tapno at dagunggunayo ang agap. Naglastog kan ngagsasao! Agbilang ak iti talo. Sigurado nyo akabalan nyo timbangan ni Agilos. Ay, naggapgapuan da kita. Kitaan niya ba isa? Palsuot mati, sarasarang na. Agkabawa talaga day talakay! Haha! Kitaan nyo ah! Ruting tiwit-wit-wit na! Haha! Palsuot kan ruting ti armas na! Kaya na! Hoy! Sumartan kayo ng kabaka! Kasla dala patoki. Ngayon parang uyo dagiti nuang ken baka. May sa titinurong dagiti baka kanwang. Anang iparingguyod katakwada. Iso asigurado. Maya dayudan iti paggad ti bulkan. Ay wana. Hanggang si bibiyag dan topay nga ta. Aging gay ti pangidanunan kadakwada dagiti nuang ken baka. Basit lang ti kundaway da. Mamantan to, Apong. Ha, umadayo tamatan ditoy. Mangrugin nga agbil ati bulkan. Ado kayo matgaya man nagbakwet, kabsat! Uwan, kaka. Taga-ano ka ngay mat kapsat alakay. Itala makita da ka dito.
taga-adayo ak alugar. Imayak la dito'y ayan nyo. Takayat ko makita dito'y. Sa bali kamot nga rudala kay. Iti dayta nga edad mo. Nausam ka pa'y lang nga agpaspasyar. Kat dito'y pa'y lugar nga asidag iti wangawangan ni patay ti imayam. Conformity kayat akabsat. Trip ko nga rod. Wan matkit di delikado dito ayan me. Kanayon ti panagbakwit me no kasta makapungtot ti bulkan. No pumanaw kayon dito'y. Oh, Papanan me nga rod. Dito iti ayan ti sa ni Kwame. Iso dito'y kami lata. tidakes na. Kanayon na kayo met aparigatan ti bulkan namang tantanaw kada kayo. Adamot pamuspusan. Maliklikan mi metlatan ni patay. Apong, umay ka. Ada kayat ko makitam. Ha? Anya dayjay? Dagitay nagukod iti baka kanwang. Nagkamang da ditoy. Umay ka, takitaan ta ida. Nakayugayam dagiti mga gabasaan amatiltiliw dagiti otoridad. Saan, Gob? Siga Bartola, awan paglisyam. Naglawag ti itsura yung ngayon sangpot dagiti baka kanwang ngay nagabyo. Natiliwan da kayo ni ti akto. Apo gobernador, pakawanin da kami kuma. Anya ngay, kat ina ko yung matlaang. Pakawanan da kami, Gob. Kasyan da kami kuma. Awan pagbiag mi. Iso nga agag-agab kami. Kasyan da kami kuma, Gob. Gob, kasal na kami kumangay balod. Puno da ito, Gob. Kas makita mo tilang ami, Gob. Kas kami lang kakalkalya kamuti. Gapu iti pan nakaparingguyod mi. Kasanda kami kumamarigrigat, Gob. Pangasiyo, Gob. Pinakawan ida ni gobernador gaputa nagkarida. Kasta? Wan, di mo nga min nasiputan ti panangakay ti may sa apulis kadagijay aman ni Brong. Napanday tinalingag. At dalakit dinalimod ang nagtutulagan da. Pinagpirmada pa'y kat siguro ida. No kasta. Inikan ni gobernador iti kwarta dagijay. Kasta ti amok. Sigurado da ita. Iso nga awan lata ti umasensuan mi dito'y. Gapoy ti sistema ti panagbiag. Agbakbakwit kami akanayon gapoy ti da ita. Mapantay ti sabali a lugar, Apong. Awanan ti makita ta a tao dito ibagbagada a danger zone. Ay, gatala nga rodon ti sulpang nga da dito yapok. Wen, Apong. Ala, agpaubakan kanyak. Tapumanaw tan dito sa kaanan ti bulkan. Tiamo yo, da kayo langan kada dito yan nabiyag. Tiamo yo, da kayo langan. Talo tayo. Sino ka? Loko ka, lakay bobon. Aging ka dito, ada ka papanawa ka na kami. Abang mangki. Kabagyam tay mangmangkik iyo tirad apangit. Sakagay! Kaya, kasano da ita? Adamat pandakabalin mi. Amo na ita, Nicolas. Anya ti ibagam kada kami, mangmangkik. Nasaya at may no pumanaw kayon. Ala, inkayon! Inkayon! Nasaya at mata nagpadlaw ka. Saan kami pa'y pumanaw? Talaga ada kayo tilapag. Iti amin natin na ime. Amok ti kagaram. Ngam saan kang agbaligi. Agpaubakan kanyak apong bubod. Sige, hap. Yeah. Lakayan nga papaubra. Agkidam kan apong bubod.
Awan dito yung dagiti gagara di mangmangkit. Rumwata dagos apong. Ay, kuiba ti sinaresta. Kaslamat ay kuiba ini tirad-tirad. Ado tinakadulin dito eh. Ngam awandan. Iso arumwartan apong. Saan kayon? Makarwar dito! Aglisi kay ti pagnaan mi arumwar. Saan kayo, makarwar? Malitson kayon dito! Agi puspuswakan ti bulkan iti bumagbagang abato! Kas kadapitak! Kumpet ka na yung bagit itangad ko, apong bubod. Ay, wala ka. Ha? Agkidam ka na apong. Ay, atay tayak ka na po. Makarwarta na apong. Ay, alipog-pog! Alipog-pog! Apong! Agring ka na, Apong! Ah. Agring kan! Ay, si Bibiyaga ka di pay? Unmat, Apong! Kat nung naturog kayo lang, mat? Ha? Si bibiyag ka pa'y, Apong! Nagtagtagainap ka lang. Ay, nagtaga-inap lang dagijay nakadanonak alogar. Ditan gagayem, tinaggibusan ti istorya, at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon, Kirby Riliera. Musika, Jun Rebutazo. Computer Recording Technician, Mark Molag. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong